Ugqirha Mbuyiseni Ndlozi ubhengeze ukuba uyarhoxa njengelungu lombutho we-Economic Freedom Fighters kwaye ubeka phantsi iintambo kwezopolitiko. Ikamva likaNdlozi kwi-EFF nakwezopolitiko ngokubanzi belithandabuzisa abaninzi oko wathi gubucala njengelungu lepalamente ngoJanuwari. Ukanti ke lo kaNdlozi kwadize izizathu zakhe zokungayi kwinkomfa ye-EFF ngoDisemba wonyaka ophelileyo, esitsho esithi wayejongane nokumiswa kweenyanga ezintandathu phambi kwenkomfa. Useqoke ukushiya phansi eqenjini lezepolitiki i-Economic Freedom Fighters uDokotela uMbuyiseni Ndlozi. Lokhu kuza ngemuva kwezinyanga zokungaqondeki kobudlelwane bakhe nomholi waleli qembu uJulius Malema. Engxoxweni ekhethekile abenayo ne-SABC, uNdlozi uqinisekisile ukuthi akalibhadanga engqungqutheleni yokuqokwa kobuholi obusha beqembu ngoLwezi wangonyaka odlule, njengoba ubemisiwe emsebenzini ngemuva kokusolwa ngokusebenzela iqembu lomkhonto wesizwe kulandela-ke ukungadaluli izinhlelo zaloyo obengusekela mengameli weqembu uFloyd Shivambu. Udokotela uNdlozi uveze ukuthi usezosebenza ngaphandle kwezepolitiki njengoba ekholelwa ekutheni useyidlalile indima yakhe kulomkhakha. Kanti-ke uqhube ngokuzichitha izinsolo zokuthi ugaqele ukuba yingxenye yeqembu lomkhonto wesizwe. Ephetha-ke uNdlozi ushayele uhulumeni wakuleli ikhwela ukuba ubeke phambili izidingo zabantu ngaphambi kokungaboni ngasolinye. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu.